Karibuni ang service ng mabitutabrani tugol Moses Lagat at tugol ang gabi keterchin Professor Hawagin Itagat ak members tidap tugol Beijing kebebertan ba YouTube ak kebebertan ba Facebook o tawatin ng bitutabrani batastai tinin tenda niya sabo batastai Game Boy and Nova, Quanda Nova, aspect segment. Karibuni mbitutabrani Kimbo ikosa testai. Akasema asante sana Hosea kubonemeta wa Australia. Nataka niseme karibuni wote mmoja atajwa huko Ektubul in Kalenjin Global Church. So bit ketestai kibagenge en service ni nyane nebo bitutabrani. Nato neakse kila betutab Jumamos. Agetitosi tupik tugulu kobun ematunwekab sang emetab Europe, Australia, Kenya, ak biik tugul chemi diaspora ketoche ko tugul ing service nenyonen nebo bitutabrani. Kamija recognize biik chako ingena agere ale Marion ameweza kutune in, agere Boaz Kemboy ale mi on kabisa, Edwin To,
kobun emetab Kenya agere ale mi on kabisa kakotune in Kalenjin Global Church. Aspel kora agere ale kakojene in betutab rani. Komite Galaxy Tab A, komite in kora Prudence Chepkogei agere ale katune in kabisa in church service ninywanet. Frasida Chelagat agere kora Professor Chelogoi ale mite in kora. Chepto Saina Tekno F1 agere ale mi in. Agere kora Moses Lagat ak biik tugul cheisubu eng komasta notok nebo Facebook. Ameja sam biik tugul chemi komasta notok nebo Facebook, YouTube. Kamwaiwa eng page kora koleja agile kile Faith Koech nebunu county nebo Nandi kole isubuech Koech data ile service aweze kutufuatilia upande wa Facebook. Alfred Kiprop alisema pia yeye atatufuatilia upande wa, alikuwa ameomba nimtumie link, atatufuatilia upande wa YouTube. Kuna hapa Mercy Keino, kuna Robert Kiblakat, Evans. Wote hao ni baadhi ya watu ambao walisema watatujoin katika Kalenjin Global Church ili tupate kushiriki neno pamoja. Na pia kwa wageni wetu wote wa siku ya leo tunawakaribisha kabisa kitaja kwa quick tool ambao umeweza kutujoin siku ya leo ili tupate kubarikiwa na mnenaji wetu wa siku ya leo ambaye atakuwa ni Boaz Kemboy ambaye atatuendesha kwa program wetu. Pia tunamkabidhi ili apate kubarikiwa atakapokuwa anatuongoza siku ya leo. Basi nachukua nafasi hii kusema ya kwamba karibuni wote ambao mmekuja na marafiki ambao mtakuwa nasi upande wa Facebook, upande wa YouTube. Tuendelee kulike our page, to share our page of Kalenjin Global Church ili tukapate kuendelea pamoja, manake tutapata kubarikiwa kupitia testimonies. Toto chigono mutu gone testimony si moji jerake ko testimony nebo chito ikasule ka uwigit sikobit ketestai kibagenge amu Kalenjin Global Church is influential in the world. Amu kitutosi not physically, we meet through a Zoom meeting ak picture kejang chemi matunwe kabisa amu miyage Australia gemi Kenya, but through the Spirit of God I know we shall be blessed with the word of God. Aktienwogik kora che kilasune Jehova ak sirutikab Jehova kobata mdoidenyo ne barane Boaz Kemboy komuteje through the word of God. Thank tugul jomi orane okase ole tumewakaribisha kabisa. Feel at home. This is home where we get the word of God, and you shall get blessed forever through the word of God. It's not something that itaisha. Wanasema ya ulimwengu yatapita, but neno ya Mungu itasimama imara. Hapa ndipo tutasimama na neno ya Mungu imara, na tutabarikiwa kupitia njia mingi ya mahubiri na mambo mengi zaidi. Sasa tunaomba tujoin kwa Zoom meeting. Hapo ati amesegeta your password, meeting ID. So kwa kutoma ijonen uweze kujoin ndio tuendelee kwa pamoja. Sijui kama programa wetu wa siku ya leo kama yuko ready, aweze kutupeleka through our meeting today ili tuanze rasmi mkutano wetu wa siku ya leo Kalenjin Global Church. Sijui kama ananipata. Kongoi na kupata kabisa. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Amen. Wacha nichukue nafasi hii ili niweze kuwakaribisha nyote kwa mkutano wetu wa siku hii. Wageni wetu ambao mmejumuika pamoja nasi siku ya leo, tunasema karibuni sana, mjisikie huru. Hii ni nyumba ya maombi, nyumba ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ko asigebetai amechege tau eng saet usaywej Pastor Caroline Koech utufungulie na maombi. Karibu.
Mitei Pastor Caroline? Agere uyot ko bareke ak musangnatet ngesa. Yes, Jehova Kamuktaindet kakibwat anyun korang saishekab koraki kakiwech kongoi akobo ripsetab chomyet kakiwech kongoi kora akobo koindoiwech kong'ete kingebeshe wikit konye akoi betutab rani kaketuiye ak tupchosiek chepkametisiek eng betutab rani yekichopchinigei ketou service nenyo eng betutab rani musaenyo nekitayat kekindoiwech boisie biik chebendi kolideni service boisie programa nenyo eng oret neinegei tupchenyo Asbel Soimo boisie kora angot amdoindet newendi koboe tuiyet eng betutab rani Boaz Kemboi kasa kora kamuktaindet abwoti tupchosiek chemi oret chechopchingei sikoingian service eng betutab rani chekikoborchi icheket akitiny icheket Kiptaiyat kakisa kora kibwoti biik chemi kebeberta nebo Facebook indochi icheket kamuktaindet ako nesire tugul kokonai na komong'un eng betusiek tugul kakisa kele boisie angot mtandao ni nebo Zoom, nebo Facebook, nebo YouTube koek mtandao nekiboisie koberur kaineng'ung akitorore boisionikuk eng betusiek tugul. Kakisa yekibendi ketou akoi koi kilosun kitororin akiwekun kongoi. Kakisa kiyonien Jesu Kristo ne Kiptaiyandenyo. Amen. 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 Kongoi mising Hosea, kongoi eng sautik. Ameche amwa ale kitokotin tugul eng kainetab Jeiso. Kou ye mwoe sirutik eng kitabutab Johana kole akon ko kikotiachak anyun werit kotyokotin iman. So tyokotin eng betuneb rani kitoror Jehova ak kemwochi kongoi eng kiy tugul nekokwaiwech eng wikit komugul akoi nguno ngebeshe last week akoi rani kaketuiye kechamegei kitorori inendet. Ko amu amache sikebe kasarta ne kikosei tienwogik baornatoshek ko ama kibe kekas baornatoshek ak tienwogik ameche asoman kityo ng'oliot kitikin nemi kitabutab Philippians chapter 3 verses 7 to 9. Philippians chapter 3 7 to 9 komwa kole, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Ngilas Jeiso chamanikab Jehova. Kamwa sirutioni kole akot tuguk chekagere koborotet eng ane, chang tuguk chekekere kobo maana mising eng acheket eng sobetab chitugul. Komi kiy nechome chito kosir ng'oliotab Jehova. Ngamwa for example, like today, mi kasarta ne ngoit kele kibendi kanisa, koit wakati kole chito ameche ayai kiy kile korok, yani matinye time nebo kokas ng'oliotab Jehova, lakini kanyor kiy age nekacham. Pengine kokameche kwo tembea kowendot chito, pengine kokameche kolya, kole chito ngawa korok akat chorwenyu, ngawa korok acheng kiy kile. Kokamwa sirutioni kole akot tuguk chekere ko borotet, kale kokyoitu choto koek tugun buch chekikobetyo busakaryek. Kale simakenyorwo ami eng ng'atutiet ako kenyorwo ami eng inendet Kristo Jeiso. Ngap for example ketinye ku tibik chok, lagok chok, ngap inyoru chito nekacham kosal kutit, kocham konde konye korotwechu kilene aine cho konde konye korotwe chotok, atya konyimankei chakula amu kaker kole ngotaamishe kousok lipstick chekakinde kutit, kousokis rangik. Kenyoru chito kakabinjanat kokakachuchanat koek chepkarmapnya nekasakitat kwame alsas kolyon ako kekochinkei kityo amu kacham. Kole akot tuguk chekagere ko borotet kokyoitu chot koek tugun buch. Ngap koit betutab kanisa komanda chito ngoroik chete kole meche bamwetis, ako chumamo betusiek chukonye tugul komukwaeke komi kityo. Lakini yeit betutab kanisa konyor kiy nekarany inendet mamach kwai, kokale
tupchot kwenuch chekikobetyo asimakinyorwo ami eng ng'atutiet ako kenyorwo ami eng inendet. Makemi eng ng'atutik choratech kelen kikitiagage amu kikwatiachech Kristo. So karibuni sana wapendwa, chi neitinye tiendo, chi neitinye encouragement, neitinye baornatet, unakaribishwa sana. Otokotin eng kainetab Jeiso. Kongoi mising, kongoi eng tiendo ne kararan kot nekitien Makiseure nekamwa kole kokobityo kokeny sumek eng Samson. Kingetil sumek ko kibwatyin Delila kolen kakobek kimnatet, lakini yesobe Jehova komabeku kimnatet, kibityo sumek kokeny. Ko mangen ale Pastor Moses ikasa? Ngu makasech. Manai ale mi chi netinye tiendo, netinye encouragement, otokotin. Ameche akochi akere Prudence Chepkosgei. Prudence. Yes.
konech encouragement anan ko tiendo anything neitinye. Moche ai boroine akata pek tugul kainetab Jesu ale chamgei. Chamgei. Abaibai mising karonetab rani kakituiyech kamuktaindet kokeny eng kaniset ne Kalenjin Global Church. Amache kityo acherana ng'aliot nemitei Proverbs chapter 22. Acha nitafute kwa ready. So kalewenoik 22 kaitetab 4. Komwae kole kaiweisiet nekiwei Jehova. Kole melektab kaiweisiet nekiwei Jehova ko borotet neo. So yekibwane kanisa kila age and when we continue seeking the face of the Lord, it's never going to be in vain because Kamwa Proverbs chapter 22 verse 4 in Kiingereza kule humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Borotet kabisa koti kikochigei kikonu maisha neung'et koboish the Lord to use you as a vessel to reach out to others. So amacha encourage na kaleja don't give up in this journey. Koi Christianindet komite many challenges that you pass through, but when God is on your side, amacha aleja kale it will never go wrong. It's never going to be in vain. So I want to wish you a happy Easter. Tukiendelea hivi na niwaachie niko na homa so siwezi imba saizi, but chamkomi ahim ne chama chamena in mivagutitab Kiingereza look and live, my brother live. Kale look and live what the Lord has done unto you. So siku baadaye nitaitafuta and then I'll share in the group. Kongoi. Kongoi mising Prudence, ubarikiwe sana. Asante. Nimeisoma hiyo kifungu. Ni kifungu ambacho kina uzito. Kale mababochi boisiet nekachini Jehova. Tinye mi kikonarwet nekenyoru besho ndayo. So yekimi kanisa kuni, yekityeme kebwa kanisa kuni, komekerchi ile kepotesan wakati neng'ung'et amu mi kitai nekararan. Kongoi mising. Brother Moses Lagat, sijui kama unatupata. Moses. Ikatech kainetab Jesu. Kongoi mising brother Soy, manyorwok eng oret noto nekararan ako kakenyoru cherutik choto chebwone eng oret nemie kabisa. Ko abaibai akine akat kaniset ale chamgei eng kainetab Jesu. Chamgei. Nesire tugul amache kora acher akine alechok mie Jehova mising amu ngikere kakokonech kenyoru betut age neu nebo rani nekibwoti inendet akobo chomyet noto netingenech. Kikisomani yoine ak chorondok alak chechuk eng Hebrews karibu 12 yo kotestai ko kikikere ngwonindo nekibun inendet anan endurance. Ko kitanyor cherset nekale ngotko kiimuch inendet kobun choto chekibun inendet ako kimoko inendet nekikalen ketabna achek chekakilechech oye oret ni nebo iman ako mami kiy nekeluseni anan makiluseni even a drop of our blood. So cherset notindoi amwae ale ongerupte kabisa kuye kakomwa tupchenyo eng tai kole nitok oret nebo iman. Kosiametok amwangen ale kitinye tupchosiek chok alak. Amache acheran ak sirutik chemite tienwogikab kalosunet 133. Abwati ale mwae notok kole mie netya ako kararan netya yemengindos chetupcho eng yamdaet agenge. Kogero kimite tugul emotinwek cheterterchin ako inendet nekakomuktaiwech ketuiye eng oret neu nitoni. Ko ako yotok amache alechok ilasunot Jeiso. Amen, amen. Kongoi mising Moses. Kongoi eng sirutik cheichegei chebo iman nemwae kole mie netya ako kararan netya yemengindos chetupcho eng yamdaet agenge. Kemi kuni
kekose koyamech miendab Jehova. Ngemi kuni wo kimi gaa amu kakiyomegei biik tugul chebo gaa asikekasegei chametabgei ak kebai sobonwekchok eng ng'oliotab Jehova. Ko ameche kityo atach chito agenge asiketestai amu kimache kenyoru kasarta neyomei eng logoiwek chetililen. Ameche atach Frasidia Jelagat. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Asubuhi ya leo nataka kushukuru Mungu kwa ulinzi na ambao ametulinda tangu tulipoachana wiki iliyopita hadi wakati huu. Abaibai mising en Jesu akotingelea en kanyamara terena en kitabutab Psalms 27. That's the prayer of my heart each and every day, that as sometab muglaldanyu, that I may be found always in the house of the Lord, and to gaze upon his goodness and to dwell in his presence. So let it be a prayer each and every day in your life, that you may be found in the house of the Lord each and every day. Kongoi sana, Mungu awabariki. Amen, amen. Kongoi mising. Ingoek saetab chitugul, ingoek saetab Kalenjin Global Church, kenyorwech eng atkan tugul kemi eng Kiptaya tukiwa ndani ya Yesu kila na wakati. Tutokapo nje, tuingiapo ndani, tuendapo mahali popote, wacha Mungu akawe kiongozi yetu katika maisha yetu. Wacha Mungu akatuongoze, wacha Mungu akatulinde na akawe wa kwanza katika kila jambo ambalo tunalitenda kama kanisa, kama wewe binafsi, na Mungu atatubariki. So ameje kityo atenda agenge nemi Tenzi Saroni number 23. Tenzi Saroni number 23 ateni kityo 2 stanzas ashata Josea asikotakwech senior pastor kokatech akotakwech kiboitiotab betutab rani. Ko ateni Tenzi Saroni number 23. Nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni. Ni salama rohoni mwangu. E Bwana, imiza siku ya kuja, panda itakapolia. Utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. E Bwana, imiza siku ya kuja, panda itakapolia. Utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Karibu Hosea. Kongoi Aspel Soimo yokijobege siketach our senior pastor kotakwech amdaindet nebo betutab rani. Komi tiendo nekochame nebo Magi Seurei nebo Toror ameche ande shortly and then siketach our senior pastor kotakwech amdaindet nebo betutab rani. Kiwoyaiwa chememuchi koyachi atoni. Yetindenyu Jesu, kiwoyaiwa chememuchi
toretindenyu Jesu kikoyaiwa chememuchi koyachi atorori kainenyi ngoye kwanda amugieta amaikochibunikyukwe baba ogasenage iwal kotenyu koeureriet ireunen aguniet akilokwo boiboye iunye ichek cheiweiniman osimoitiman chomsetab biik iunye ichek en kung'ot manyor bolotetab ng'alek wirirek imanenge. Karibuni members chechok tugul chekoingiani tesetai service nebo betutab rani tarik 3 arawetab ang'wan 2021 labati kokeit mi mwezi wa 4 ameche atakat tugul mi biik chekaingiani kokakotoi kele service. Karibuni akere angot Kennedy Rono angot Daktari Mili, karibuni sana otokotin eng betutab rani. Kongoi tupchenyo Aspect Soimo kaiongosan service kong'ete kangetoi. Kongoi biik chekokonu ushuda chekokonu the word of encouragement. Kebwatwech makiseurei kole toror amu ngebeshe akoi betutab rani kochang tuguk chetesetai katikati ya wiki, lakini ngenyoru nafas and opportunity platform neu ni ketinye amune kitoror akilosu kamuktaindet. Ameche kityo aip nafas moibe nafas no kongoi karibuni akere church leaders anan kandoikab kanisa kakoingian, lakini nafas ni kityo ifaitani our senior pastor sikyi kotokwech amdoindet nebo betutab rani. Karibu Professor. Kongoi Hosea. Amache akatak tugul eng kainetab Jesu. We are so happy that we are here today. Amite ole mamuchi ang'eten ole mamuchi ande on my screen, I mean my video. So amache ale kongoi mising amu kanisenyo nebo Kalenjin Global kakas komwa Emanuela akakomwa Soimo akakomwa Hosea kole this church is growing, and last week I was so happy that our church is touching the earth, literally the globe as the name. So may the Lord bless you so much. You are the reason why this church is standing today. You as an individual, mamite chito age inye iteleli kuno kwenye amune sikwa kanisani nyo out to the world. Secondly, amache alecha kongoi mising amu chamasubi kila our WhatsApp page, and you are contributing immensely to our spiritual growth every week. Ngibirura kabisa amu sometimes ngabiga sejita me down, somebody posts a verse and it touches your heart directly, as if that person knew why what you are going through. So kongoi missing tienwogik, testimonies, you know, those ones mean a lot to us. Kongoi big joke. And kongoi Hosea because of housekeeping. You are doing a lot of housekeeping for us, and may the Lord bless you, Hosea. I always say that one day, Hosea, the Lord will reward you in a big way. Today's speaker is somebody that I know very closely. Boaz is a very close friend of mine. He was so happy, and he had actually traveled the other week. Last week, he had traveled to up country because of some family commitments, and today we are together with him. Boaz has been
a resource to us in so many ways. He's a man whose heart dies for God, lives for God. And I want to thank God so much that we have such a Christians in our church, people who know what they are doing, where they are going, from where they stand. Magi Megebi Kiuja, because they will encourage you even in this pilgrimage to heaven. So as we continue worshiping God, our leadership, never our church, has been so alert, so much so that every time they belabor or the leadership of our church, Kongoi missing. Kongoi lagok yoke mitei takwe kiterchin. I'm talking of you ladies. You ladies are so strong. May the Lord bless you, ladies. May the Lord bless you so much. Each one of you. You have been more than active in issues of our church. I know sometimes we go down, sometimes we come up. Let us encourage each other every time. The Lord bless you so much. Lastly, Gotoma Agaribishan Boaz, ko Kamejali Jog Ngulomite, Oripke Amu Corona. This disease is ravaging people, and it is this church that will create awareness and tell people to stay safe by following the preventive measures. So the Lord help you as you become our good ambassadors. Ingolomite, and the Lord will bless you every day, every day. Be proud to be a member of this church. It will come a time when we shall have our cards. We are members of a certain church. So as you continue becoming our member, eventually we shall come up with a card. You are a member of our church, so that when you talk to somebody will respect you and see that you are somebody who is an informer, somebody getting a message for the community. So without wasting a lot of time or taking a lot of your time or the preacher's time, allow me ngoma gere the preacher. Kalangu meet the Hosea. Hosea. Yes, meet the Boaz Game Boy. Meet. So Boaz, karibu sana brother. The time is yours now. Share with us what the Lord has in store for us today. Karibu Jorwenu. Agere ikoneka. Una agonyo. Karibu. Yeah. Agonyo gongoi Boaz. Boaz karibu arnya. Kongoi missing Prof. Pole that ego disconnected kitigin nya yege angi mitei tarati your introduction Professor. Abotare nyorwa gomnyenguna. Kinyorun karibu kapsa. Kinyorun, you are now loud and clear. Kongoi missing Professor Chelogoya, our lead pastor. Kongoi Osea. Kongoi Soimo, our programmer of the day. Kongoi kanisa nebo Kalenjin Global Church. Tigur na Boaz Kimboy, wege kaskagomwa Professor ak Osea. Ami Nairobi, Kenya, aga bunu Olimba Nandi, aba ligure Chepkoyo en Kabiet. Kabiet komi Kabisaga Ward en county noton nebo Nandi, aba kaniset nebo AIC, aba kapkoros AIC Church, ago mite jeptuyet DCC
ing Masoben County nebo Nandi ko kongo mising kamwa komie Professor kikasom wikini kosirtoi wikini kinyake kimakemi kibagenge ak kokit konye amu kiatindoi boisiet ako kongoi kora kanisa amu sai ngwan kasarta age tugul konekonech keitu limiten betutab rani ko kongoi kitugul nekaitu kanisa en betutab rani ko mache kitoror kamuktaindet ak kemwa kongoi neo mising amu ripset nekikoribech amu chomnyet noto amune sikemiten betutab rani. Amache kora takemwa kaimwa ng'olyo prof netinyegei ak Easter, kimite Easter inguni kimi Pasaka akot sait nyo tugul kemwa kele ngetestai kesa kingen kele kimi Pasaka nekorom mising amu Pasaka noto ne mi ng'alekab COVID-19 nito ko Easter nebo oeng kong'eten kotoige COVID-19 ko kibwoti kora kakimwa kele mi kasarta neuni konacham kelen biik cheilosu kamuktaindet kemwae kelen they'll worship in spirit and in truth ko kongoi mising amache taja kounotok sikobit ketestai eng betutab rani ng'olyon nyo nekibendi ketobeni eng betuni ko asiketestai asikobit kesak amache kityo amwa kitigin amache kora abwat our lead pastors choket Pastor Moses ak abwat kora Pastor Grace amdoikyok tugul chekikoribech eng ng'olyotab kamuktaindet abwat ale ngetau kouni kemi kanisani amwa kwek ko kongoi mising kwek tugul ko somok Pastor Professor Chelogoi Pastor Grace eng America ak Pastor Moses eng olin bo emetab Australia ak anyun our secretary, organizing secretary noto ko Osea eng olin bo Australia ko kongoi ak ketestai kemache kitoror kamuktaindet kunoto amwa kwek. Amache amwa asikobit keyat eng saet komi ng'olyo nekamache ketoben eng rani ne ko tugul ko kiacham kekere amu sobetab Mkristo age tugul kotiegei kayanet kekure biikab Kiingereza faith. Ako awendi kora asikobit kebendi kesomani ng'olyo netai eng betutab rani amache asomani ng'olyo ne kiaketobeni ako kiakesomani eng betut age ne kasari kimitei neui mising ne ng'alekab COVID kasari kimite ng'olyotab Easter komi ng'olyo nemache ketoben mising kotinygei ak kayanenyo kero kele tos kimiono ko ki kasubikab Kristo eng betutab rani ko kounotok amache sikobit ketoben ng'olyonoto nemite kitabut nebo Mathayo kitabutab Matthew 8 kiakesomani besho bwatyo ale arawenik kosirtoi Matthew 8 verse 5 asomane kutit nebo Kiingereza mwaeng Matthew 8:5 kolen when Jesus had entered the Capernaum a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I'll go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say a word and my servant will be healed. For I myself, I am a man under authority with soldiers under me. I tell this one go and he goes. That one come and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth. I have not found anyone in Israel with such great faith. Amache kesa seketestai. Kamuktaindet kakibwat ng'ung eng betuni. Amache kilosun ak kitororin kamuktaindet kongoi amu ripset, kongoi amu chamnyet, kongoi amu betuni, kongoi amu Pasaka kamuktaindet, kongoi amu kaniset noto nebo Global Church nekimi tugul eng betutab rani. Mache kesa kemwa kongoi amu kitebi kobotet kong'eten ketou kenyini kamuktaindet. Mache kitororen amu imi kobotet eng betutab rani. Kongoi amu amdoikchok, kongoi amu biikab kanisa eng betutab rani. Kilosun Kristo kemwae kongoi amu kingen kele yekitou itou ak acheket akoi iwang'u ak acheket kamuktaindet. Ng'olyo nebunu eng betutab rani kesome siketach eng oret noto ne inegei akotoretech yekitesetai ak betusiek choto kimite tai. Kilosun ak kitororen eng kainetab Jesu Kristo ne tindenyo. Amen. Kongoi kanisa, kongoi amu betuni kararan.
Nekimache kemwa kongoi tugul amu kimite kechomegei eng betutab rani. Easter anan betutab Pasaka kouni ko betut noto nekimwoe tugul kelen kilosu Kamuktaindet amu meet ak ketokchinigei ng'etietab Jesu Kristo. Kimache kitoror Kamuktaindet tugul amu kimi kesoptos ak kimi kechomegei. Kimache kilosu Kamuktaindet amu kikoib cham komwoitende kolen kikoib eng'ung'ung nekim asikemi kouni. Kimache kemwa kele Kalenjin Global Church eng biik chemitei eng WhatsApp, biik chemitei eng Zoom, biik chemi kosubech eng Facebook, biik chemitei kosubech eng YouTube, kemoche ketachak tugul eng betut asikechergei. Amu mi ng'olyo nekebendi keng'ololi eng betutab rani, ng'olyotab kayanet anan faith. Ko Mkristo age tugul, Ukristo kotindoi siri chechik. Ukristo kotindoi kiy nekikure Mkristo the secrets of the kingdom. Mitei siri chebo bounatet noto nebo kipsengwet. Ak kemoche eng betuni ngemwa kayanet amu kito nekamache ketoben eng betutab rani noto netinyegei ak kayanet. Kemoche kekonu a simple definition nebo kayanet nemwoe kole the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Yei Mkristo chito ko inye ak ane eng betutab rani komi tuguk chekiyoni kele mi Kamuktaindet kobotech. Ngoit ng'alekab COVID-19 kouni ketindoi tugul kayanet nakimwoe kelen allow God to come into your life and take control. Ngokaichomchi Kamuktaindet konyo kokaiyan eng betunoto. Nekemoche kemwa kwai kasikarindono amu eng tugul eng emetab Kenya kingen kele asikari ko biik chotok che mara eng tugul kibwotyin kele mara komelosu Kamuktaindet, lakini kinyo Kamuktaindet akonyor akomwochi koleji tos inyonye inyoiwo kiboityonyu, komwochi koleji ane ko asikarindet, ane aribe kalyet ako ngamwa aleji ngakonu order nebo komasi kwokse kounot koleji ngimwa kinye kwokse. Tos kitindoi kayanet neunoto? Tos inye ak ane rani kemi Easter kouni itindoi kayanet neunoto? Tos kikeitchi ole mi asikarindono mwoe kolen oyie maiwoth ane ko haji nemining amamache kemwa kele kenyo, kamwochi koleji ngot kimwa ng'olyo kwokse. Tos imwoe rani kemi Easter kouni lini Kamuktaindet, mwa ng'olyo asiketestai, mwa ng'olyo asikoistogei COVID-19, mwa ng'olyo asikotestai Kalenjin Global Church asisop ngot ko mara komi nemakase komie bortonyi. Kimi kasarta neui mising nekamwa kora besho amwa ale eng bukuit komwoe kolen when the foundation is destroyed. Yeitumtumakse ng'ony ko yeitumtumi ng'olyotab COVID-19 kolen what will a righteous man do? Inye ak ane kokikasubi kotos ne nekeyoe. When the foundation is destroyed, yekimi keborye ng'alekab COVID, yekimi keborye mionwek chechang kabisa eng dunia inguni, ko inye ko the righteous man yone. Tos kayaneng'ung kotya yekeng'ololi betutab rani? Tos te nebo chito kelechi mwa ng'olyo kityo negei? Kikimwochi kora Musa ako noto nekamache kora amwa ng'olyo kitikin akobo ng'olyo nekimwochi kelechi tos itindoi ne eng eung'ung. Angen eng betutab rani keng'ololi kemite kanisa eng Kalenjin Global Church kouni. Ko mara chi neimi ole imi, mi biik chemite olimbo Australia, mi biik chemite America, mi biik chemite Dubai. Ko mara kisa akimach akisa Kamuktaindet kotoretin. Eng tugul kibwoti tuguk cheechen chemi sang, lakini kito netebene Kamuktaindet rani kolenen tos itindoi ne eng eut. Mara kisa ile amache koek ane nakalete ng'olyotab Kamuktaindet eng kasarta age tugul. Akibwat ile oye ndekono karit, o ndekono radio, achek ane aboishe media noto nebo Kass FM International. Ako ngap kobwat chito kole oye pije media alya mekona akine platform nebo media samwaita ng'olyo. Tebe Kamuktaindet rani kolechinen tos itindoi ne eng eung'ung. Ako amache amwa kito ne assure betutab rani itindoi chitugul eng eunyi betutab rani. Itindoi simet, itindoi laptop, itindoi tablet. Kakoit kasarta ole COVID-19 komwoe kolen chi age tugul neikonin ku ane, chi age tugul nekikoite sobeng'ung Kamuktaindet imwa ile imache iyot Kamuktaindet. Kemoche kemwochigei tugul kelechigei kito no itindoi eng eut ko eme noto kiboishe eng katororetab Kamuktaindet.
Mitei kene kemwae kora akobo kainet ne kamache asiketesetai. Koki pesho amwa a story nebo lakwa nekimitei kobendi ak sigikchik. Lakwani nebo kenyisiek 10. Koba lakwani ak sigikchik kokroseni Indian Ocean. Ako ki nekikwerie melit ko kwaninyi ko kikanam kamet lakwani eng eut. Ko kikamwa ale kiiborwech anan asikiboru kora ng'oliotab kainet eng yutok. Kuna kitebe kelen tos kaineng'ung inye rani komyeno anan tos kaineng'ung komi ng'o. Asakemwa kuni ko ki lakwani kingomitei kokwerie melit kwan kokatebung'ony kamet konam lakwani. Ko kingoit ainet kwen kobit lakelen mawimbi akotumtum melit kabisa. Ko kakonuch lakwani. Kinyep kong'et lakwet Kalenjin Global Church ko kakotumtumgei melit kabisa kokas lakwani kole oye uyo makemi ngaliet. Ko kinyesit lakwani koker akoker kamenyi. Kinyaker kamet kotebe kamet kit age koleji kamet mite baba melin orit. Koleji kamet woi mitei. Kong'et lakwani akowek koru. Kawek lakwani koru amu ingen kole ami komie. Kawek amu kitono lakwani kainenyi kongen kole komite kwaninyi kokwerie melit komi melit komie. Tos kaineng'ung rani ko tia? Tos kaineng'ung ko nekeyan akilechigei oye ane nekiyain Kamuktaindet, ane nekiyain Jesu Kristo. Komuch imwachinigei ilejinigei oye atinye kainenyu akot ndabit katumtumet noto neitumtume mionwek cheboto COVID-19. Tos tia kaineng'ung betutab rani? Tos tia kaineng'ung betutab rani? Aketebe kora kelen when the foundation is destroyed, yekitumtum ko tos imin akilen we will worship God in spirit and in truth. Tos imyeno eng betutab rani. Ko notok Kalenjin Global Church kanisa mi tuguk somoku che eng tugul eng sobetab Kristo kobo kamanut mising chekamache ketiny eng nwakindo mising. Ako awendi atinye mising eng kutit noto nebo Kiingereza. Kito netai nekamache keker eng betutab rani ko ng'oliot nebo Kamuktaindet nokilen the word of God. Number 1. Number 2 ko Number 2 ko the name of God. Number 3 ko the Holy Spirit. Tukyu somok ko tuguk cheimakchinigei chito mising yekimi betutab rani keng'ololi eng kanisa kouni. Ko tukyu somok ko tuguk chemoche kemwa kele irimet noto netiegei Mkristo age tugul eng ole imi. Sisich kainet neyamat komami kiy nekeyoe amu ngetaune kemwa ng'oliot noto nebo the word. Eng the word nekimwoe kelen ng'oliot. Ngemwa kele ng'oliot eng betutab rani eng sobetab Mkristo age tugul. Ako awendi amwae anan mamache keker mising. What and the word was with God and the word was God. Boss agere huyo akawa tugen ng'ony kidogo tiam sauti kidogo sikonyo barak kidogo sikasare. Boss. Osea, tos ikasongyo? Yotok kabisa akinyorun komie. Okay. Kongoi pole engin notok. Akimi amache ketoben kanisa akobo tuguk somok chotok chekakamwa ale bo kamanut mising eng sobetab Mkristo age tugul. Kito netai ko ng'oliot nebo noto nekitiegei tugul. Kito nebo aeng ko kainet. Kito nebo somok ko tamimiret netilil. Ngemwa akobo the word ko eng kitabutab John 1 verse 1 kumwae kole in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God. Nito ng'oliot nekitiegei tugul eng kasarta age tugul
nengimit ole imi itiege ingen ile oye nitok ne kimwa namwae ng'oliot kole ngot kominenge biik chuk chekemwaitoe kainenyu kosa akolakta ortinwekwak chebo yoityo akas akanyoutyi katlelutikwak. Ng'oliot nemwoe kolen I can do all things through Christ who strengthens me. Ng'oliot ni konech kayamiset na konech assurance eng kasarta age tugul. Konoto amune sikomeche kemwa rani kele nito ko kito nekim mising ng'oliot nekikonech nekikisir eng bukuit netilil nekilen inspired by God. Kito nebo aeng kanisa nekamache keker ko kainet noto nebo Jesu Kristo. Kainet nekitiege tugul nangap mi tiendo nengap kolen anyiny kot kainet noto nekitiege nemwoe kolen tiendo kolen anyiny kot kainetab Jesu Kristo. Konoto namache kemwa kora sikobit isirchin koiyo kitabutab Proverbs chapter 18 verse 8 nemwoe kolen the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and they are safe. Ko kito nebo aeng ne kitiege tugul ko ng'oliot ak kainet noto nebo Jesu Kristo. Kitabutab Mika kora nekamache keker kitu nekamwa Mika chapter 4 amache kityo sisituia sikoik Mika 4 verse 5. Komwae kolen and the nations may walk in the name of their gods but we will walk in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwae kolen kale all the nations may walk in the name of their gods. Kale imuch kobunot kainaik chebo kiptainikwak kobate kale but we will walk in the name of the Lord. Amache rani ketebeke kounot kelechike tos kitiege kainani and tos itindoi kainet age neter. Mwaeng Psalms tienwokab Kalosunet 30:4 kale sing the praises of the Lord, you is faithful people, praise his holy name. Kale ongilosu kainenyi. Bwana asifiwe. Kitabutab tienwokab Kalosunet 135 verse 13 sekesir iserenguya Psalms 135:13 kale your name Lord endures forever. You are renowned kale you are renowned kale Lord through all generations. Eng kebenwek tugul kakamwa kole konaat akilosu kainoto nebo Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Noto ko maneso kamache rani keker kanisa tukyu somok. Netai nakimwa kele kainet nekitiege tugul nebo Jesu Kristo, ng'oliot nekikonech ak nebo somok ko the spirit. Amache verses aeng chebo tamimirie netilil nakamwa eng tai awekchigei amwa ale chi tugul nekiyan kamuktoindet eng kasarta neu ni komi tuguk chekekure tugul the secrets of the kingdom. Mite siri chebo chi nekakonai Jesu Kristo. Uchi cham kolen chito utum. Tumda kongen chito nekiwo tum kityo. The kingdom ak siri chebo Kristo ko tumda nemwoe kelen kingen tugul. Ingen Kristo age tugul kenekilen tugul the secrets of the kingdom. Tos une? Tos imi sang? Tos kainyoka sinai chekilen siri and the secrets of the kingdom. In 1 Corinthians lo tamanak sogola si kebe summary. 1 Corinthians lo tamanak sogol. Kotebe kolen, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? Kale tos mengen ile borto ngo hekalut nebo tamirmir netilil. Kateb kounot. Kitabutab Boisionik Acts chapter 2 verse 38. Kokamwa kole kale Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of the sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Kanisa nebo Kalenjin Global Church kamache kejargaren tukyu somok chang komaswek chotok cheinyorchini tukyu somok eng bukuit netilil eng kasarta age tugul. Inai ile kito netai komi ng'oliot nekikonech kamuktaindet eng bukuit netilil nekisirwech akometaiwech ng'oliot. Kito nebo aeng ko kainenyi. Naikase ngesoi tugul kemwae kelen in the name of Jesus Christ. Ko eng kasarta age tugul yekimite saet ko kamache kora asom ale ngemi kasarta noton komite lagokab kouni kongesa mising aketiegei kainet noton nebo Jesu Kristo. Amune
Kimi eng tugul kanisa nebo Kalenjin Global Church. Kelejinege ongesa amu eng kasarta age tugul komi kimwa bugoit kolejech pray without ceasing. Ngele pray without ceasing kokile osa nemomunyi amu kimwa kele ngomunyi komi koitoindet. Akoindet kotindoi tuguk somok ichege chekikochi kwai. Chekinyo kwai. Kale kinyo to steal, nyokochore, nyokobare, akong'em. Bukuit netilil kanisa nebo Kalenjin Global Church ko very specific akongen mising amdoik. Ng'alek chekimwa komwoe ng'oliot, mami ng'oliot nemwoe ile katakimwoe kuni. Kimwa kole to steal, to kill and to destroy. Kale kinyokochore, kinyokobare, akong'em. Kebor ne kanisa, kebor kole imuch kechoren lakini tomo kebaren. Ako much kebaren ako tomo keng'emen. Noto mune sikamwa kole kinyoindet ng'unyuni asinyokochore, nyokobare, akong'em. Ako mwoe kole pray without ceasing. Ngele pray without ceasing kakimwa kele oyosa nemomuny amu ingen kole memunyi kamuktaindet. Memunyi indet eng kasarta age tugul mi koboisie. Ko kanisa amache koek noto nekacherech eng rani kemwa kele tos kimyano. Ngeyochigei nekikure assessment betutab rani ketebege kele tos kimyano. Imyano nye eng kaineng'ung eng betutab rani. Chitugul neimyo itebege Asbel, Charles, akot Felista, Kennedy, Rono, Millicent. Kikimwa kele yekimite eng kasarta age tugul eng kasarta noto nekimite eng amdaet anan ngebe kanisa. Koi kamwa amdoin agenge kole yeiwendi kanisa chito ngimi mbar komi kiy nekekure umait nekeboisie keramune tuguk ako mi kechiket nekeboisie. Ingen abwati ale ingen chitugul eng kanisa kechiket nekekure shovel nekiramdoe tuguk koba masin. Kechiket nekiboisie eng mbar ak umait nekiboisie eng mbar kotindoi boisionik oeng cheter. Umait keramune kobwa ole, ko kechiket keramdoe koba masin. Ako kimwawech amdoindet besho kolechech eng kasarta age tugul ngimi kanisa kale kotos nyolu iib umait anan nyolu iib kechiket yaimi kanisa. Ose ngiwe kanisa kotos iibe kechiket anan iibe umait? Iwendi kanisa? Away. I think iwendi kanisa iibe bukuit ak tiendo ak sadaka. Ak tiendo. Example nebo ngiwe kanisa Hosea, ngeashumen kele amitwogik chemi mbar chemi kanisa chebiame koche kakinde unio kole kotos ngiwendi kotos ibe kechiket nekiboisie ngele kakilejin oroni kechiket nekiboisie ak oroni umait nekiboisie. Ngiro ne tos iyan iib eng chotok aeng iwendi kanisa? Notoret Hosea. Kongoi eng chichoko kawal. Kamache anai kainet ale ng'o noto. Kennedy Rono. Kamwa chicho komie. Kennedy. Kennedy ko right. Ngimi kanisa keib umait. Amu umait ko ngemwa kito nebo kele oye ongeaini iwasuire oye ane noto makat ayai kunot. Kemwa nekakimwa kele oye kimache keribgei eng kesoman bukuit netilil ko inye neramuire ngumaitilil oye nenyu noto. Lakini chi neibe kechiket kowendi kanisa koyai chicho amune? Amu ngemwa ng'olyo nekakimwa kele oye mi biik chelen kole oye no kobo Dorcas no. Kemwa kole aja oye no kobo Chepton no. Kemwa kole aja no kobo Millicent. Kemwa kole oye no kobo Professor Chelogoi. Koramdo kobo komasin. Lakini kilen ko tugul biikab Kalenjin Global Church ko kilen kimi kanisa ko ongebe tugul keib umait siromu ko chi nekorom kongen kole oye nenyu no ako ngimandoi eng kanisa ingen ile kanam ako toreto tuguk chekaib eng kanisa. Amache kemwa kongoi Kalenjin Global Church amu kimi ole kimi betutab rani akesome kele kimite challenging times. Chamwae kolen the true worshippers shall worship God in spirit and in truth. Nyone kasarta neui kabisa. Ngap koteb chi kole komach koyait emet, kokoromit emet, ileji it will not get any better.
you just better get stronger. Kijam gemwae eng tai ako siki kibata kimwae kole kijam ko kisiki kachege amo kikiniti lako kachege kingimwa kile lakwet manenyo kyo mabaka kyo kwa matai ko mi lakwet komie lakini nguni ko chang kanete kabisa. Mije inetisha internet, mije inetisha Facebook, mije inetisha WhatsApp. Kwa kimwa kele makowalakse dunia koiku any better kwa kityo ajagat koik Kristiania kiku stronger akiku more equipped than any other time. Awamune atindot agenge ne kiamwae besho eng biik chekimiten kanisa Kalenjin Global Church amu agere kakobek kasarta. Yeimite chi tugul kasarta age tugul ilosu kamuktaindet. Amache amwa ale don't limit your God. Kamuktaindet nekisoe kosobe koigeny. Nacham kole njitab Kiingereza, we are serving a living God. Don't limit God. Don't limit God. Limiting God ko keborun kole jine mijine ngap kole amache asom chi ne mara kabisom chi musiji som kina usiling. Kongo esa kamuktaindet tire mache musirani Hosea. Kongitile jike Hosea nege ne toreto. Koge limiten God ile ngot ko manyoru ngyo oyeku ya maresi anyoru ngoldage. Ngapi ile Isa kamuktaindet ye mache anyor boisho. Iname tungu akikerchi kampunit agenge ile amache anyor chun anan ko yun anan ko yun, lakini kamuktaindet nenyo is not limited. Let's not limit God eng kasarta age tugul. Finally, Kalenjin Global Church sikiwang betutab rani agere kasarta kochokto mising. Amache amwa kit agenge, atindiot nebo chi nekitun kobutyi keringet. Ako kikiywei mising keringoni kele oye, eng keringoni komi ndaret nekimi orit. Kinyebutyi keringoni lakwani ko kolil biik chekimi sang koro kole une lakwet, koro kole mi komie kotebi ng'ony. Kotebe lakwet kolechi o kimache kekonin kambet sinam kambet inyu. Amu kimi ndaret nekimi orit, lakini kitakosungukoni lakwet kowendi round, kowendi metit korektoi. Kiyuto kakotestai tionyi kosungukan kabisa eng lakwani, kelechi lakwet inam kambet ko lakwet kayacha. Lakwani kamach koit karibu 14 years. Kelechi nam kambet asimangu sang kolacha. Kelechi tionyo mi orit koya kolacha maya tiondo. Tau kararan tiondo. Kotebi lakwani ngomi karibu after 1 hour kelechi oye orune kambet nam. Kole lakwet tau kararan tiondo maya. Kelechi tionyo ko hatari kabisa amu kiywei kolacha tau kararan tiondo. Kiit koskoleny kwam rubet ndaret kai akotoi kwam lakwani. Nene kimache kemwa Kalenjin Global Church, mache kelechigei tengek tokwanyin. Sin is sweet. Ako ngap kobwa chito kelechi chito oye mangu eng bokunatet nini nyo komase kole chito aja anyiny takwanyin tiondo Kalenjin Global Church nguno amu mara ko toma kwam rubet kiatomi tuwai. Yam rubet kyo kuluguin amang mache koyagege ngache nekimite rani Kalenjin Global Church. Ne mara mutai kele oye anom kitango ingyo runing kokwo. Anyiny tengek to amemwa ile takwanyin tiondo. Anyiny tiondo lakini the problem. Imuch kotakotala tiondo ikere kabisa ile no iya ngowendi komase konyone komase. Lakini yekanerech yekaam rubet kuluguin matkoek achek chakaluguech. Takotala tiondo inguni lakini mutai kawalak tiondo komatkoinye nekanyorchini mi komasa. Finally, Kalenjin Global Church. Kongoi amu kakeepchigei eng betuni. Ako yekibendi kounotok amache amwa ale let's ongerikyi kamuktaindet. Asakenai tuguk chekimwoe tugul ako tamwoe ngo tugul ale mi tuguk chekikure the secrets of the kingdom. Mite siri chebo chi age tugul neu inye akane nekikolos kamuktaindet akosik. Asikuye siri anan the secrets chebo bokunatetab kipsengwet. Ongiyan kamuktaindet eng kasarta age tugul, ongetyigei kamuktaindet ako tamwa alen faith kobo kamanut mising. Ng'alek ay somok. Ng'oliotab kamuktaindet eng tugul nekikisirun eng bukuit netilil inspired by God. Kainenyi nekimwoe tugul eng kainetab Jesu Kristo ak tamirmir netilil the Holy Spirit. Ko nengenam amache amwa Kalenjin Global Church ale kibendi ole loo
asikobit eng kasarta age tugul yekamukten nekitorori amu mamite chi kikamwa kole I've been young and now I am old. Kale yet I have not seen the righteous forsaken nor his seed begging bread. Kale kiamen eng okyai to kale tomaro nebo iman kewirtoi. Tomo agere kit nebo iman kewirtoi. Amache amwa kongoi ak amache kesa asikobit kitugyoto nebo betutab rani. Ongesa, Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. We praise your holy name, God. Thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for Kalenjin Global Church. Thank you for your word, Lord. We praise and glorify your name because of the gift of life. Thank you for our lead pastors here, God. Thank you for the congregation, God. Thank you for all of us. Thank you for those who are on Facebook. Thank you for those who are on YouTube, God. And even those of us here on Zoom and other platforms, God. Father, you said your name shall be praised even during these difficult moments of COVID-19. My Father, Lord, you said time will come that the true worshippers that shall praise you, my Father, in spirit and in truth. Lord, as we live, Father, Lord, may you be with us, each one of us here and their families, God. You know what each one of us here is trusting you for. We want to praise you and glorify your name, God, that will touch each one of us at a point of need. We praise you, Lord, and we worship you. For this is our prayer in Jesus' name. Amen. Kongoi. Kanisa. Amen. Take over, Soimo. Kongoi. Thank you so much, Brother Boaz. Ingoberuni Jehovah kot missing. Hakika tumebarikiwa kwa sikiane. So kakekas ko kikanise kelechigei let us not limit our God in anything that we need from God. Kemwachi kou sametab mugulelwekcho and is ready to deliver unto us. So ubarikiwe sana Boaz na familia yako. Tunakupenda, tunakuombea kama kanisa ili Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwainua kila na wakati. Na sisi wote kama kanisa, wacha Mungu akatubariki, wacha Mungu akatuongoze. Ko amu kimache kebe asikitukate tuyet. Amache kebe kityo nafasi ne kikose announcements chebo kaniset atya kokatech toik chok. Koya tugul ya tesetai announcements ak kokatisiet ko ngot itinye any prayer request, you just write a message na mtu ambaye atatuombea, atatufungia kwa maombi, atakipata tu hapo kwa messages. So chi neitinye prayer request, neitinye ng'olyo age tugul, isiringyo asi yeit kesa kesochin kainetab Jeiso. Ko atinye salamu nekeyokwo brother Jemei, Paul Jemei eng Doha. I've received a text from him. Amesema niwasalimie. Alipata issues na internet ama network. So kanisa mumesalimiwa na brother Paul Jemei. Kongoi missing. Hosea, karibu. Kongoi brother Aspel Soimo, kongoi speaker nebo betutab rani tupchenyi Apostle Komboi. Ujumbe nekanyo betutab rani kanyo at the right time. Ng'olyotab kayanet kimi wakati ne chang tritinwek chetesetai. Ngureretab asista lakini kit nekanyo ko ki Christianic no a true believers. Ko this is the time ne suppose ke proven anan kekimekitu icheket sikikochi kimnatet biik alak. Members chebo kanisa chekoingiani kotesetai service kotoibe nafasi nebo ratachat tugul anan kotokotin eng kainetab Jeiso. Kongoi biik cheisubech eng mtandao nebo Zoom, kongoi biik chekaingianra for the first time, kongoi biik chekikimi ketou for the first service akoi eng betutab rani. Kikochang'a shughuli lakini agere kakoit angot chepkametinyo noto ko Chematya kobun olimbo Slovakia. Karibu Karen Kitochin kodam kesaun eng betusiek tugul
agere angoroda ak chitugul otokotin amatangazo kityo chebo wiki ninyone service nenyone kwa mchungaji pastor assistant pastor pastor Grace ko inendet nebo kaniset eng wiki ninyone tupchenyo nekaspika eng betutab rani noto ko Boaz Kemboi komi kokwerie program ko chito neindoiwech eng tiendo ko Aspel Soimo so otokotin eng wiki ninyone ako tiketestai kora kou ole kikiarortegei kele oye kachorwet kiyokyi link sikosikyi koketai kimeche kerichen biikchok chebo bororietab Kalenjin eng kebeberwek tugul koityi ng'oliotab kamuktaindet. So mochokanse ongetestai kekimekitu this time nebo pandemic komi chito nemi uya nekale oye meche saet, mi chi nekale ng'yo oye meche kokas ng'olio nebo kamang'unet so ongekutyo kikure the good ambassadors. Amawekun brother Aspel Soimo ameche appealen to our leaders chebo kanisa eng betutab rani anan Pastor Grace, Pastor Moses onge betutab rani ameche a special appeal nebo sautik kesochigei netai ko ongesochi members chechok ami kebebertab Australia Levadela South Australia ngeng'ololi kochang tupchosyekchok che mi biik chekokobet sigik, mi biik chekokobet relatives chekwa amakoi travelan koba nyumbani kole ipkotestai tugul. So ameche eng betutab rani ketekan this betuni special prayers kibwat icheket eng saisiekab kora ketinye brother kikure Noah is a member nenyo koibet kora gogo nanyi tesetai burial eng olimbo nyumbani maimuch ako gogo nanyi ko ne inendet nekilelen inendet kiimut kirib kong'ete ko lakwet nebo kenyisiek 3 akoi ain sai komi tesetai ongetestai ak biik alak mi biik chekoibet mi lagok chongen eng yu kora chito nekoibet kora kikure John Lagat koibet kora baba nanyi eng kebeberta nimbo emetab Kenya ongesochi kora that family ameche asom pastor sisochi kora akibwat kora mi lakwet age kora nekemi yu kora nekekure Lucy koibet kora baba nanyi eng olimbo emetab Kenya ak biik chechang ngeng'ololi atinye WhatsApp group karibu WhatsApp group 10 chekoketesyo chemi emetab Australia biik chekokobet sigikwak imi relative so ameche ketekan this initiative ko ki kaniset eng betutab rani kesochi those families ak age kora asome kora chito nekoibosoi kora ibwat kora the church leaders kotestai kokimekitu ketestai kora special prayers our sister Felista kora komakokase kokararan lakini kiwekchini kamuktaindet eng betutab rani kakoit yu ongesochi inendet kora eng betutab rani ongesochi kora tupchenyo Matthew Keitany eng saet akibwat kora our senior pastor ongibwat kora kandoikchok chebo kaniset eng saet so asome ndugu Aspel Soimo koisa ibwat the leaders nebo kaniset Pastor Grace ibwat the families tugul chebo eng sai ko makomi sigikwak inwan tebe tebutik chechang kilen why now why us ongibwat Pastor Grace ak ameche kora asom Pastor Moses kora ibwat families ibwat lagok chechang eng olimbo mashinani ko tesetai mtihani mi sai mi ibwat those families kora biik chekimeto families chekwak eng diaspora ibwat kora eng olimbo mashinani so that is a special appeal ameche kityo asom kolidenech ak chi age netinye prayer request anan prayer item komwa anan ko unmutengei komwa siketestai eng yotok ngap ketar kipindi notok bo sautik eng betutab rani kekachanap ke recognize members chekait eng betutab rani. Karibu. Ameche ataune ameche ara ngotko mi any prayer item anan prayer request asataune tupchenyo Aspel Soimo sichopkei Pastor Moses ak ichopkei Pastor Grace eng saet. Karibu Aspel. Kongoi. Ameche kebe taitab Jehova eng saet kesa akobo kandoikchok chebo kanisenyo nebo Global Church ak waumini tugul anan washiriki tugul chebo kaniset asikwa Jehova nemie asikokimitech asikenerie eng ng'oliot betusiek tugul ak kekimekitu mat kenyolulse ongesa
Kwanda Jehova laitoriat neisobe kilosun kitororin eng saini. Kongoi Jeiso amu ichamech, kongoi amu irirenech, kongoi amu tomo imetech akot yekiyoe chemanyolu, itesetai ilen obwa keng'alal. Akot ndabiriren tengekwokikwok netya, itesetai ikure Jehova ilen iyae kolelakitu kou theluji. Kanyo taing'ung Jehova nesobei eng saini. Angen ale makinyolunotin eng taing'ung. Kimuchi keng'alal chemanyolu eng atkan tugul. Kimuchi kekas, kibwat anan keyai. Kisome nyoetab kat Jehova nesobe koigeny. Kongoi amu tupchosiechu, kongoi amu chepkametisiek, kongoi amu kiboitinik Jehova chekiilewen asikobaech eng ng'olyondeng'ung netilil. Kisome Jehova eng karononi anan eng saisiek chebet kwen kilosun ak kemwoe kele testai yai nemie eng sobenyo. Kongoi Jehova nenyo amu meng'ete yeyoiwech chemiach betusiek tugul. Kasa kobo kanisani. Kasochi kandoik chebo kaniset ale siyai nemie we Kamuktaindet. Mengeng'etye yekikure kaineng'ung betusiek tugul. Konech keeku chekiyonotin eng taing'ung. Asiyekimwoitoi akot ng'olyot Jehova koek netechei ako neisobi chi. Chang chekikobet kamang'unet. Chang Jehova chekikoker kole makomukoksei sobenwa kotakotestai. Kimache iweku sobenwa ak kayanenwa eng sait nep koraki. Mi chemyandos Kamuktaindet, chekikoruiyo eng kitokusiek betusiek chechang. Kimache Jehova iyochi nemie asikokaskei sobonwekwak. Kingen Jehova kele yemyoni chito komyoni kot tugul. Kokakisom kele siyai nemie we Kamuktaindet. Indoiwech eng kanisani akiyai nemie. Letwech ak indoiwech betusiek tugul we Kamuktaindet. Mami kiy nekemwoun, ingolal maat kokeny chepkametisiek ak tupchosiek asikolosun ak kaineng'ung akotororok. Kingen Jehova kele ingenech kosir yeingendech biikab emoni. Mami kiy nekemwoun Kamuktaindet. Kisib inaech akot kotom kenain. Kokakisom kele siyai nemie. Kongoi Jehova amu katuiyetabgei nekikituyegei sikekur kaineng'ung. Komakimache Jehova keweke let akot betut agenge. Ingishach ortinwekchok tatyo kiwekchingei. Kongoi amu imi kobotech. Ara Baba netoror, ingasa chuto kotokos bororieng'ung eng kainetab Jeiso neetindenyo. Amen. Pastor Moses, karibu. Kongoi Hosea. So ami barua, so maybe boroindo nenyu akatisanan saet. Saet. Ongesa. Kimwae kongoi Kamuktaindenyo Jehova, kwandab kiptaandenyo Jesu Kristo amu boroindo ne inegei nekaichomwech asikobit ketuiye akot eng betutab rani. Kongoi Jehova amu katuyet ne kaketuiye. Kongoi amu kiboitiot nebo betutab rani nekakobaech eng sirutikuk chetililen. Kongoi Jehova amu koyonik chekaikochi akot boroindo asikobit ketuiye eng betutab rani. Mwoe kongoi neo Kamuktaindenyo Jehova amu imi ako itoror betusiek tugul. Kongoi laitoriat nebo laitorinik akot yekimi keboibochini ak kibwoti akobo meet ak ng'etiet nebo kiptaandenyo Jesu Kristo. Konech Jehova sikobit kilosun, konech Jehova sikobit kepchini. Ak yekikose akot Jehova ak kekerei kocherech akot Jehova sikobit kimechech asikobit kenyoru sobondab koigeny. Kimwoe kongoi Jehova amu emenyo nebo Kenya, ingen akot Jehova kasarta neuni nemitei lockdown Kenya. Kakisochi Jehova counties tugul chemitei lockdown eng kainetab Jeiso. Kele sikobit iyat oret ole mamito oret, itya Jehova ak isop eng kainetab Jeiso. Kakikerkong Jehova miondo nebo corona eng kainetab Jeiso. Atya kemwa kele kobun birutikuk chekikibirin Jehova eng kimurtoiyot kokimwa kele kinyorune kasopset. Isop ichek Jehova chemiondos, isop ichek Jehova sikobit kolosun ak kotoror kaineng'ung. Kongoi Jehova amu kanisenyo nebo Global Church. Kongoi amu programa, kongoi Jehova amu amtoindet nekobo betutab rani. Kongoi amu ng'olyondeng'ung nekakekas Jehova ako kakocher mugulelwekchok. Iberurech Kamuktaindenyo asikobit kilosun ak kitororin betusiek tugul. Mami kiy nekemwoun Jehova, tuguk tugul kiyoni Jehova kele yekakinde taing'ung iyoiwech kou yebindong'ung. Lagokab class 8 chekiyoe exam ko kikisa ako kikoswech eng kainetab Jeiso. Itesetai Jehova kesochini akot chebo form 4 kele siyochi nemie Jehova ak isuldochi eng kainetab Jeiso.
Kimeche kesochi Jehova biik chemite kosete eng emotinwek cheterchin. Mi chekakoruiyo, mi chekakong'etyo, mi chemeche koruiyo. Kakisochi Jehova siyemondoi akomong'u Jehova iberur eng kainetab Jeiso. Ikochi kolosun akotienengei amu Kamuktaindet nebo kamuktaet. I Jehova nekilo berurok yomong'u ak yomondoi sang. Kakisach Jehova kibwat akot families. Kakisach Jehova kibwat ichek chekimeto lagok eng olimbo gaa akoba koset eng emet. Sikobit Jehova itunen ak yeku Kamuktaindet. Iberur Jehova ak ikochi akot biik koyanin ak kolosun betusiek tugul. Kongoi kwandanyo Jehova amu ingenech kou ole kiu. Ingen ako somutikab mugulelwekcho. Ingen chemakimuchi keng'any, ingen chekingen Jehova. Mi neranik chemite kaptuyoni, mi chepyosok, mite kwonyik, mite murenik, mite boisiek. Kasochi Jehova nenyo asikobit yepchiit ak ikochi somutikab mugulelwekwak. Kongoi Jehova amu ingenech, ingen lagok chemengechen. Yachi nemie betusiek tugul ak ikanapte sikobit konai ng'olyondeng'ung. Tetutik tugul chekikotet kandoikab kanisani, tetutik tugul chesochin atkan tugul isuldoiwech Jehova sikobit kilosu. Kiboitinik chemite kwenunyo Jehova kokisochi sikobit yai nemie. Kongoi Kamuktaindenyo, iberurech betusiek tugul ak yaiwech nemie. Kongoi amu kakesa ak iyoni Jehova eng kanet kele tuguk tugul chekakikonorta eng'ung yaiwech asikobit kekonyit kaineng'ung. Eng kainet nebo Jeiso Kristo netindenyo. Amen. Amen, amen. Pastor Grace, karibu sibwat. Pastor Grace, ibwat families chekakamwa chekokobet sigikwak, kokobet relatives chekwa. Few kityo chekamentionen lakini chang biik chebune tuguk che nyikisen kasarta neuni. Kachang'an ko lagok kora cheyookse ng'alechu akomi emotinwek chebo sang chemamuch koitita olimbo gaa ipkokoch chekure last scene of their parents. So Pastor Grace, karibu. Pastor Grace. Pastor Grace kere itinye challenge. Pastor Grace ameche asom tupchenyo Kennedy Rono, karibu. Kennedy Rono. Yeah, Karibu Saet Kennedy. sawa. Biasa Kamuktaindet Jehova ni harakisha kwetu takibuat aino korake katuyech ak wapendwa wetu ak wetu mbalimbali moche kele wasukaine wakichorori. Kongoi amu afya nekaikonech tokutapwek cheloen. Ingen kele kimi sehemu mbalimbali chebo kemwoe kongoi msaada amu kaikochi chitugul boroindo sikobit keumake pamoja eng kachilondeng'ung. Kongoi eng program agetugul nakotestai kiptapani. Kongoi eng mhubiri boas nekakoamdawech ketestai keororene akitestai ikochi ng'omnotet chebunu barak. Kongoi chitugul Jehova nekakosubwech sikobit samutikab mugulelwenyok. Amoche kora abwat chamanik chotok koiwech wapendwa kokobet sigikwak, kokobet their parents, kokobet their siblings. Amoche asa Jehova ikochi kait notok neinegei sikobit Mungu konyor kimnotet akonyor kainet kole tatun siku moja ketutosiek Yesu Kristo. Kongoi chitugul, kongoi family chok komi different places testai kitoret icheket ikochi kora miendo ak ng'omnotet ak kimnotet. Kongoi eng chitugul kora netinye maumivu mbalimbali kisochin Jehova kele sitoret biik chemi hospitali, sitoret wasafiri, sitoret kora world pandemic notok kokoyai tisai Mungu kele kikonech chebunu barak ikere kokotestai tabu lakini kora kotokomi kakitach kele kikonech inegei chebunu barak sikobit kora
maisha oleu ami after yeah I'm going to research as it is like by research to new vaccine research ni para jo wale katika namna tete hiyo ni bara yetu wetu sababu sababu kwa kitu tunataka sasa bara ibada ni sasa kita baadaye sasa bara sababu hiyo ni that sababu kwenye ambaye katika dapat mbalimbali ni Australia dan ini topik mbalimbali ndio nakufanya time kuasa Mungu ambaye para kita Mungu tanto baba kama swali lagi msimamo kiasa kusai wa ili kusikasa itu story ya mwana ya Yesu Kristo kongosea Kongoi tuptenyu Kennedy Rono, kongoi wachungaji fik tugul chekaondoiwech nafas inotok nebo saet. Ameche kityo tiendo nekatieneng'yu, ameche kityo kotestai tiendo. Mbauta gobitu boiboiyet eng karon toror yetindenyu Jesu toror wachememuchi oyaji ya toror irainenyi toror yetindenyu Jesu kigoyaiwa chememuchi oyaji ya toror irainenyi. Kongoi members chechok tugul che ameche aiptawech kongoi eng biik tugul chekaesubech eng betutab rani kebeberta nebo Facebook akere kakenyoru biik chekakosubech. Kimwae kongoi members otestai oshean ng'oliotab kamuktaindet sikoberuro kamuktaindet akere angot Joe Mayo angot Chaplain Cheruta Selem karibu kongoi angot nekikure Festus Leting ak members angot David Kirwatarus members chemi kebeberta nebo Facebook kongoi ngoberuro kamuktaindet kimokwoki age tugul nemie akoi wikino ketuiye biik chomi kebeberta nebo YouTube kora angotestai koberuro kamuktaindet akwaiwok nemie ng'oliondonib technology kemeche keboisie kabisa eng oratinwek tugul kilosu ak kitoror kamuktaindet eng betusiek tugul. Ameche atai kityo mi toek chekait eng betutab rani mi biik chekait for the first time chetom kobwone kanisetnyo. Ameche arecognizen icheket alotokotin okaskei
Kalenjin Global Church ko kaniseng'wong nito komi gaa komutu choronok komutu tilyanutik komutu lagokwak amu it is only easy. Ingeni kityo technology nebo Zoom komemuchi ingian kora isubi ing Facebook ak YouTube eng saishek. Kitinye page nebo Kalenjin Global Church nekindei tetutik ak panganutik chebo kanisa kemoveni forward ak kila kitu kimi kora kiwango keborye kechop website nebo kanisetab Kalenjin Global Church. So kanisani komi for us forever. Kimwawech Pastor Lele kole mi kaniset nekiker kikichobe olikinye 80s akotikoteleli ko ninyokerate kakirate ng'oliotab kamuktaindet ak kelechi kamuktaindet kondoiwech. So biik chomi mtandao nebo Facebook ak YouTube ngosich siret ale ngamakwaki age tugul nebo beruret akoi wikit nenyone ketuiye.